se naay kadagiti managbasoy agsang itagapo tadi mula imbagha ni Jesus di mula imbagha kanya ni Jesus nga isut aya inadaw nga masabat na amo meta na pukawa mem di mula imbagha ni Jesus may sa abamalakhat umdas mangyasitek kadagiti manag bason kapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti manghi salaka di mula imbagha kanya ni Jesus nga isut aya inadaw nga masabat na amo meta na pukawa hindi mula imbagha ni Jesus o iwarnak tayo kadagiti tao ani Jesus ti mangisalaka tapno awan to sadyay ti agunaken ka adi mula imbagha ni Jesus di mula imbagha kanya ni Jesus nga isut aya inadaw nga masabat na amo